o tsene mo mothong o mo dumedise o mo itse mme re lebogela go goroga ga gago ga Tautona mahoko a gago a kgomotso a tla goroga ko dipelong tsa Raseleka ko kgotlhe ya Raseleka lehatshe ka bophara. Tautona Masisi o ne gape a rotloetsa bo Raseleka go tlotla seriti sa motsadi wa bone ka go tshwaragana ka lorato mme Seleka o tla bolokwa ka matlhatso kgwedi eno e le 20 ko Lobatse. Tlotla Mmatlhabaphiri, BTV News, Lobatse. Re sa le fa Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi wa kgotsa motlhala wa kgodiso le katlego ya ga mme Mogatsatshekedi ke Itire wa kgotla ya go sekokotla kwa Kanye yo o tlhokaetseng a dingwaga di le 82. Mme ke Itire o tlogela bana ba bomme ba supa mo go bone e le mma melao mogolo wa lehatshe leno mme Mako Abraham. Tautona Dr. Masisi o tlhalositse fa ba lelapa lora ke Itire ba sa latlhegelwa ba le bosi mme lehatshe leno le latlhegetswe ke mosadi Tia yo bonatla botaka jwa gagwe bo bolelwang thata mme ebile bo bonala a tlogetse a bojadile mo baneng ba gagwe. Lesego ka ntse go bua ka mme ka teng le ka na le tlhaga ka teng le ka go ise bana ka teng le ka ipetse peo ka teng thapo ya go ya iponatsa lesika le namile ke setho motho wa ipeta wa itira wa iphitlha ke lebogela botshelo ba ga mme thata ka gore o irile mo e leng gore re go solela mo mothong a le molemo mo lopeng la gagwe le mo setšhabeng. Mahoko a buile motsadi wa rona a tla tsena mo dipelong tsa rona re tla ikokotlela ka one e tla re tswa mongwe le mongwe a ba utlwile kgomotso eno o e ritsile ke solofela gore e mo tsenye mo pilong mo boemong jwa kgaolo ye ra le ba bangwe jalo ga o lebale gore o goga jokoko pele mme go na le ba ba go setseng morago so seo ra se lebogela tshwanetse re go leboge jaaka o bua gore tsela e ya botlhe re go bolele o rena nao ha gore tiro yo o e irang e senyela gore tsamaise le a go kgatlhegela go itse gore ga kae go le monate le go le botlhoko. Phutego ya mahatsehase ya bo 70 ya lekgotla le le ikemetseng la merero ya diphologolo tsa naga le tshomarelo ya tsone la International Council for Game and Wildlife Conservation CIC e simolotse maabane kwa Cascais, Portugal mme tla bulwa semmuso gompieno. Tona wa tikologo le bojana la Red Dumezeni Mthimkhulu o solofetse go buisa phutego yeo ka la matlhatso kwa tla rurihatsa maitlama lehatshe la Botswana a go boela gape go nna leloko la lekgotla leo. Pego Kautsilong Kabetse. Phutego kgolo ya bo 70 ya lekgotla la International Council for Game and Wildlife Conservation CIC e soletsa go le gontsi motswelelopeleng ya merero ya tse diphologolo le tshomarelo ya tsone ka ebile e ngwekile dipalopalo tsa maloko a lone go tsweng mahatsheng a heta 25 a ka one a totomaditseng maitamo a go somarela diphologolo ga se nnela ruri. Sabe se lehatshe la Botswana kwa putegong e se gatelela dikgato dikatego le mosepele wa lone mo mererong ya tsa tshomarelo diphologolo tse ka tsone di totomaditseng temogo ya lone go ralla lehatshe mme jaanong di le banwe ke kgwetho ya molaokakanyetso o sekasekwang ke mahatshe a tshwana la UK le mahatshe a mangwe mo Europa go emisa thekiso ya dirwe tsa letsomo la diphologolo. My personal opinion is that it is all about protection of habitats and that the animals will only survive if a certain value is attached to them. You can have the value by the meat, you can have the value by photographic tourism and as well by hunters. So a trophy ban would be completely counterproductive to the protection of animals. It will lead into a loss of biodiversity, and it's a wrong way. 100% convinced that hunting renders a service to nature and to society. Hunters, they work for biodiversity. Hunters bring meat on the table, and hunters help in managing wildlife, in counting wildlife, and also, of course, preventing damages wildlife is doing. So that's our belief, and we think that
this service we render is very, very helpful, and we have to advocate and to publish that hunters are doing good for the public and not as our opponents want to frame us as killers only. La tsela Botswana ka lephata la tikologo le bojanala le eletsa go nna le boloko jwa lekgotla le la CIC gape gore le tsweledise le go heta mosepele wa lone wa tshomarelo diphologolo ka go dirisana le lekgotla le le tumileng go ralla lehatsi ebile le na le dingwagangwaga la atolosa maitamo a go haboga kulodi jo bo rotloetsang tshomarelo diphologolo ya senela ruri. Botswana is most welcome. It's a lovely country. I have seen it several times. It's one of the most wonderful pieces of nature we have, and Botswana stands for the values the CIC carries. So vision and mission are very much alike. So for us, it's an honor that Botswana is back in our arms, and Botswana, being a member, will drive our doing, will drive our history. So you can participate now. I think that's the most clever thing from Botswana to do. You join in order to be part of it and to decide what we are going to do in the future. Lekgotla la CIC le itshegeditse ka maitamo a gore tiriso e maleba le tshomarelo ya senela ruri a ditsa tholego ka go harologana go na le dipeelo tse di molemo tse ka tsone di na leng boleng mo go tsone ditsa tholego tse mme se e le mangwe maitamo a rotloetsang sethego sa phutego e ka sone. O tshidile Onkabetse, Botswana Television, Cash Case, Portugal. Re sa lefo mogolwane wa ditlhabololo kwa kgaolong ya Kgalagadi Borwa mme Masego Pitso a re mo bogompieno le phatla diphologolo le magabisanaga le gatiste dikgang tsa dipolao tsa leruo ke diphologolo tsa naga di le 76 mme Pitso na bua se jaaka na le kodisa council ya tsa bong ka seemo sa itsholelo ya malapa kwa kgaolong eo ke le bogolera dipotsane ka dintlha. Mepiso a re puso e dirisa madi a hetang 170,000 pula mo ngwageng wa madi wa 2023-2024 go duela barui leruo la bone le le bolailweng ke diphologolo. O boletse ga bontsi jwa leruo leo le bolailwe ke ditau tse di neng di thaga kwa Kgalagadi Transfrontier Park. Re supile le gore there were 76 incidents of human-wide conflict for this year. For this month already conflict e supile gore go na le ditau tse di setseng di le 10 tse leng gore batho ba leka go iphemela mo go tsone le gone gore di a ba senyetsa tse ba setseng ba di bolaile mo last year. Challenge re na le yone ka terrain ya Kgalagadi ka gore go mothabo la re ntse re dirile fence kganelang diphologolo ditau di a epa go tase ga fence be di kgona go tswela ko ntle di be di a go bola dikgomo kana dipudi tsa barui mme se re se lemogileng recently ke gore di tswa bosigo di a go bola dikgomo batho ba barui ba Kgalagadi ka bontsi ba bolotsa bosigo dikgomo di bula bosigo mme ditau le tsone di nna active thata ka ene nako eo mme yana ga di bolaile bosigo phakela di boela mo teng ga phaka. Barui ba gakolola gore ba iphaphe mo go tsomeng ditau se ba ka tswang ba belaela di bolaya leruo la bone ka jaana seo se le borai. Re ba rotloetsa gore ba reporte ka bonako bo ka kgonagala le rona re nna re le malala tswa gore ga ba sana ba reporta re tsiboge re na le bangwe ba rona ba e leng gore ba nna ko kgao ba e leng gore usually ke bone ba nthago gore ga go sene go a go utlwa gore ga go diragalang ngaka a santse a ipaakanyetsa go emelela ka kwa. Mo nakong eno barui ba leruo la bone le bolailweng ke sikalonja jaaka diphiri le diphokoje ga ba tswi ka sepe lephata la diphologolo le magabisanaga le thalosa ha le isitse mogopolo wa go hetola seo kwa parlamenteng. Ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television tsa bong. Tona wa tsa thuo wa lehansla Uganda Rebright Rwaminara a lehansla Uganda le lebane ke kgwetlho ya go laola kanama ya bolwetse ya tlhako le molomo ka jalo le ikaela go ithuta go le gontsi ka seo mo go la Botswana fa bua morago ga go etela madirelo a Botswana Vaccine Institute o tlhalositse fa go le gontsi mo lehansla ga bo le ka go ithutang mo go la Botswana. Re Rwaminara o eteletse pele lekoko la Uganda le le monogae go tla go tsaya malebela mo ditirelong tsa lehansla leno tsa temothuo go rata moranyane ka dintlha.
Ka kgwedi ya Ferikgong monongwaga fa Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a kopana le Tautona wa Uganda General Yoweri Museveni ba ne ba dumalana ka bongofela jwa pelo fa mafatshe a bone a tla tiisa tirisano mmogo mo mohameng wa temothuo ba itebagantse le thuo ya kgomo tsa nama le go dira dijo tsa leruo. Mafatshe o mabedi a supa fa nyoretswe go diriswa seo ka jana lekoko la lefatshe la Uganda le setse le gorogile mono go anywa mo go la Botswana ka taolo ya malwetsi a leruo segolobogolo tlhako le molomo. Lefatshe la Botswana le itlotlomatsa ka madirelo a Botswana Vaccine Institute mo go lwantsheng bolwetsi jo. Ke ka mo go leng maleba gore lekoko la Uganda le bo le lefa. A developing country, we trade in animal and animal products, and we have prevalence of diseases that need to be treated. As a government, we invest more in preventive methods than curative. So we are looking at vaccination, a range of diseases ranging from FMD, PPR, CBPP, rabies and anthrax. So we are here and, to see how we can cooperate, how much they can supply us, and in what time or period. To the directive of the two heads of state at bilateral level. So they met in Kampala and they directed us to work together in 3 areas. First one is disease control, where we have to procure vaccine from here. The second one is animal nutrition, where we have to partner with the Botswana to do feeds in Uganda and bring them here to support the beef industry. We also have dairy, and we are looking at how we can bring our dairy products here. And the other area is research and development, so that we share information. That's why I have brought a team, my team with all these brains, researchers, academia, animal scientists, and engineers. Madirelo a rekisetsa mafatshe a feta 15 mekento mme a ikelela go oketsa mmaraka wa one. Mo Botswana Vaccine Institute go rata go itemogela gore ga re dira yone melemo e leng gore ke ya tlhako le molomo tota re dira ka tsela e ntseng jang mme le gone ga dithuso tse e leng gore ka di hale ha tshele e ka nna dithuso tse e leng gore di ntseang maitso ke ka tlhalosa gore ke loeto le e leng gore la tegile hela thata re tsere dikgang ka e leng gore re ka kgona go thusana ka teng mme go lebega gona le tswelelo pele e leng gore re ta kgona gore re thuse le ha tsela Uganda go laola Lekoko le tla etela gape madirelo a kgwediso ka seatla a Ramatlabama e ntse e le bontlha bongwe ja go ithuta ka mahama wa thuo ya dikgomo mo lefatsheng leno. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Lekana la Botswana Energy Regulatory Authority BERA le itse se setšhaba ha ditlhwatlhwa tsa leokwane la petrol le diesel di okeditswe. Leokwane la unleaded petrol 93 le gantsi re le bitsang petrol e kgologolo le okeditswe ka 1.13 thebe litara. Leokwane la unleaded petrol 95 e le petrol e gantsi re bitsang e ntšha le okeditswe ka 1.5 thebe litara. Tlhwatlhwa ya diesel 50 ppm e okeditswe ka 16 thebe litara. Ditlhwatlhwa tsa thekiso ya leokwane la difofane aviation gasoline yone e fetoga jana 393 thebe litara mo Gaborone, 392 thebe litara kwa Maung, 409 thebe litara kwa Kasane, fa kwa Francistown e tla nna 397 thebe litara. Diphetogo tse tsa di simolotse bosigo gare morago ga nako ya bo 12 go le la botlhano moranang a le malatsi a le 10 le bohera bongwe. Diphetogo tse tsa ditlhwatlhwa di rotloediwa ke koketso ya ditlhwatlhwa tsa leokwane le hansi ka bophara go tsholetsa ga mo ga leokwane la oil go rotloediwa ya segolo jang ke go tlhoka go iketla ga sepolotiki ga mahatse le kwalotlase ya thekiso ya yone.
mo rekganyeng tse dingwe mapodisi a sephiri a letsa tshwere banna ba le bararo kwa mogodisane block 9 le Mopane morago ga gore ba longwe tsebe gore banna bao ba ne ba gorosa moreo motala e le tlhatsana kana tagi ya motokwane go tsweng kwa lefatsheng la Eswatini. Mo letsholong leo mapodisi a na hitlhela banna bao ka mokoa wa motokwane o iseng o kalwe. O nkutlile Thamaga ka dintlha. Go menolwa ga malao, go solediwa ga disofa le go hunyonkolwa ga dilwana ke dingwe tse mapodisi a sephiri a neng a di dira mo ntlong ya banna ba morago ga gore ba longwe tsebe gore go mekoa ya motokwane e amogetsweng ke banna ba go tlhalosiwang ba rekisa ditagi. Banna ba neng ba inanata go araba dipotso tsa mapodisi ba feletse ba tlhalosa fa tagi e tswa ko lefatsheng la Eswatini mme ba e anamisa mo lefatsheng leno ka go e rekisa. Batho ba le bane ba belaelwa ba le bane ba dingwaga tse di fa gare ga 36 le 37 mme e le banna ba le bararo le mme a le mongwe mabapi le gore re ba fitlhele ka setlhatshana se re belaelang e le motokwane se e leng gore ga re se lebelela weight ya teng ne le 100 kg. Go na le ditagi tse di tsenang mo melelwaneng bja rona mme go be go nna le tse dingwe tse e leng gore di tlodisiwa molelwane ko dikgorong tse e leng gore kana ko e leng gore ga se dikgoro tse e leng tsone tsa molelwane kana di huhumetswa molelwane go le gongwe. Mo poriputsong e tseneletseng mapodisi ba ne ba kgona go tswelela ba hunyonkolla tagi e ya motokwane mo dintlheng tsotlhe tsa ntlo e. Melato e tshwanang le bo dipolao tsa batho, melato e tshwanang le dikgokgontsho tsa mo malapeng, melato e tshwanang le dipetello. Ga o lebelela o fitlhela e le gore go na le fa e leng gore dikgang tsa ditagi di na le seabe mo go tsone. Banna ba ne ba ragosetsa mapodisi ko motseng wa Mopane go ba supegetsa mongwe yo ba jang le ene. Ka tlholo e ko godimo e leng gore re ka e neela motho ke kgolegelo ya dingwaga di le 20 mme fa e le gore ke madi e ka nna madi a kwa godimo a motho a ka duelang ke 500,000. Banna ba ga se la ntlha ba tshwarwa mme sebe sa phiri e le go tsaya lobaka ga dikgang tsa barekisi ba ditagi ko makgotleng a ditsheko. Re tshwenngwa ke bone batho ba ba bidiwang repeat offenders. Go na le yone kgwetlho e leng gore go fitlhetswe go na le yone backlog ya di-case kana di-case tse di saletseng mo morago yaka gongwe ka tswa o bua ka gore ke dikgang tse e leng gore di tswa kgakala di ntse di le teng. Ba belaelwa botlhe ka bone ba santse ba tshegeditswe ke mapodisi go ba ditswa ke tšhotlhomiso tse di akaretsang go ba fa motlhala wa ko ditagi tse di tswang teng. O nkutlile Thamaga, BTV News, Gaborone. Ke di ba phegelwana hela wetsoki Stella City ke a gakwa a tla di konatela ka tsa metshameko. Ke go leboge one Rabanteng ka lakatšhane ka pego eo e duleng di atla ya dikgang tsa Setswana. Nna ke tlagela ko go wena ka tsa metshameko mme ke bidiwa gote City ke a ga kwa tsone tsa re setlhopha sa Presence 11 se se mo maemong a botlhano ka dintlha di le 23 se tla tsoga se nkgisana magwafa le se se mo go a borataro sa Tlokeng United mo motshamekong wa Debsona First Division o tla tshamekelwang kwa mabaleng a SSG. Kgomotso Sefako le Bamelekoma ba rulagantse dintlha. Presence 11 ba tsena mo motshamekong o ba balobadi morago go fengwa ke Sedipola ka nno go lefela mo mafelong a beke e fetileng. Banna ba go Sylvester Madisa ba tabo ba tsomana le dintha tse tharo go siela kgakala le Tlokeng United e ba setseng morago ebile ba kgaogangwa ke ntha fela molokong. Le fa go ntse jalo Madisa a re stoppa sa gagwe sentse se ikatisa bonte ka ba itsitshameko ya Tlokeng United botoka. Madisa a re bantse ba berekela mo diphosong tsa ba di itemogetseng mo motshameko wa bona wa bofelo kgatlhanong le Sedipola. Mokatisi o tababile mo batshameking ba tshwana Musa Tamukate le morapedi King Akaletswe go thusa go gapa dintha tse tharo tsa botlhokwa.
Yeah, obviously the break has affected us, but we've played about 3 friendly games during the break. So I'm hopeful that the fitness levels of our players will be okay. From our last game, we would say we have been working on concentration laps. Because if you look at our games, most of our games were conceding in the 9 minutes. So even in our previous game, we conceded towards at the beginning of the second half. So we have been working on concentration, finishing, and transition from defense to attack. Our speed from defense to attack was very, very slow. So we've been working on transition from defense to attack. Tlhokong United mo letlhakore le lengwe ba tsena mo motshamekong o a mathatso ba sena go kgaogana dintlha le Motšhodisano Chiefs morago go tshameka malekano sethopa ka mafelo a beke e fetileng. Mokatisi o tababile thata mo batshameking ba tshwana Phenyo Molefe, Arnold Mampure le Edwin Kgosimore go netefatsa fa sethopa se tswelela ka tshameko e nte. Re wina bo 1-0 2-1 ha re gore mare thata re leka go dira scoring sa gore re kgone gore re oketse digolo tsa rona, because ha o lebeletse ha re team e re boruang thata, the more go ngwa re gorang ke the more re ka wina match motlho ke plan ya rona, because ro tlela ga di player di coach tsa team yone re di winner rotlhe re batla go ipona re se ha tota batla go ipona re le go gongwe ko modimo wena itseng gore o batla go isa kae. Mo metshameko e mengwe ntse la First Division South Motšhodisano Chiefs e sa tswang go gapelwa dintlha tse 3 tate ya Maitsholo e kopana le Notwane kwa River Plate fa Desert Ngau e ta amogela Mogodisano Fighters kwa Tsapong. Union Flamingo Santos yone e ta mekamekana le Sedipola kwa mabaleng a Gabane United fa kwa mabaleng a Mankgodi Black Forest e ta bo emetse UB Hawks go goroga ko ka go bokone gone Sintergreen e ta tshameka le Makungulupeswa kwa mabaleng a sekolo se botana sa Pekinini fa Mbalakalungu e ta bo amogetse Calendar Stars kwa mabaleng a Prisons kwa Kasane. Kwa lebaleng la Phalape gone Motakase e ta thulana le Green Lovers fa tsa bothe yone e ta mekamekana le Peacemakers kwa sekolo se botana sa Newtown. Sango Bushbucks e ta tsela BR Highlanders kwa Maung Sport Complex fa Piliko United le Chadibe di ta suputsana kwa mabaleng a Orisara Dipotsane. Khomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. mme mo go tse dingwe mokatisi wa setlhopha sa Joining Galaxy Morena Ramorebodi a re ke tlotla e kgolo go ba tlhophile jaaka mongwe wa bakatisi ba bararo ba ba yang go phadisana go phadisanela tota tlotla ya mokatisi o gaisitseng ya ngwaga wa 2023 kwa moletlong wa Kabo Dimpho wa ntlha go tshegetswa ke lekgotla la COSAFA. Ryan Khawanyane. Ramorebodi yo mo nakong eno setlhopha sa gagwe sa Joining Galaxy se leng kwa setlhoeng sa League ya Botswana Premier ebile a thusitse setlhopha sa setšhaba sa kwa Gabo sa Aforika Borwa go fetsa mo maemong a boraro mo kgaisong ya COSAFA ngwaga o fetileng. A re o itumelela go bua tiro ya gagwe e lemogiwa jaaka a tlhophile le bakatisi ba bangwe ba ba dirileng bontle go lwela tlotla eo. But I think credit needs to go to these guys. Credit needs to go to South African Football Association. Credit needs to go to Botswana Football Association for granting me the opportunity to be in this country. I think we, as a coach, you are made or you are seen because of your players. So I think they have always been trying their best to make me a better coach. As much as I've tried to make them better players, but I think they have played more role in making me a better coach than what I have done to them, because they are a group full of talent. So to be honest, I'm very happy. And look, for me, I'll be honest with you, I was not expecting it. Looking at the number of top coaches in the SADC region, but being nominated, it means a lot to me, and I'm very happy, and I thank God for another opportunity. Sometimes we take things light and forget that there is grace, that it's moving with us, and we need to thank God for everything that is happening in our lives. So honestly speaking, I'm very happy. I'm hoping that I will come back home with the trophy. Ramorebodi o bapolane le Rulani Mokoena wa Mamelodi Sundowns ga mmogo le mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa Namibia Colin Benjamin. Mo ditloleng tse dingwe tlotla ya mokatisi wa setlhopha sa bomme e phadisanelwa ke Desiree Ellis wa Banyana, Bruce Moape wa the Copper Queens a Zambia ga mmogo le Jerry Chabalala wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns sa bomme.
tlotla ya motshameki wa rre yo gaisitseng e tla lelwa ke Lamek Panda wa Lecce le Zambia, Peter Shalulile wa Mamelodi Sundowns le Namibia ga mmogo le Percy Tau wa Al Ahly le South Africa. Rachel Kunda Nanji wa Madrid FC le Zambia, Barbara Banda wa Shanghai Shenli le Zambia ga mmogo le Tabitha Chawinga wa Inter Milan le Malawi ba itaisara boratana mo go ya mme yo gaisitseng wa ngwaga. Ka bodietsele eo ya ntla go tshegetswa e rulaganyeditswe kgwedi e tlang e fera bongwe. Ryan Kgengwenyane, PTV Sport, Gaborone. motsana wetso dikgang ga di fele go fela nako Ryan Kgengwenyane re tlisa go bokhutlong jwa tsa metshameko ka nako eno mme tla ke tsa sebaka se ke leboge kgonne boinelontsho e o na ranola ka puo ya diatla re tla ba re kopana gape roba bobedi ka dikgang tsa gago tsa sekgowa.